There is God. Oh. Jesus is Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Hey. Yo ya to leo tango chaka kama gi ang ne gi wudu. Yes. Wala be mbele. Jo mo ka dek die ga ang no winje. Wach ni kuma je dek tie nya sai ni tie. Ti dek ra jare yon tie. Yes. Ka nya sai ni tie. Yes. Continue. Yes. Na ko tun ba. Yes. Ko won waso mo. Yes. Ara niwe. Ko chakra chia. Yes. Kuru ana bro somo mo ma mo ini ro loko wi sai. Yes. The one ka. Yes. Hallelujah. One of the Amen. Aya, the Bible tells us that Yes. for one who speaks in a tongue. Yes. Mu ma wacho ni ngama wuyo gi lewe ma iye to klope dhoge oko. Yes, speak. Yani wuo gi dendni jok mana Nyasaye. For no one understands him. Yes. Ngama jirande chielo tong to ng'eyo. Hallelujah. Amen. Ngama jirande chielo tong to ng'eyo. Yes. On the other hand, yes. E bade kora chich mokete ufano. The one who prophecy speaks. Ngama obiro koro ni jirani moro ka remote ya ye. Ni chidagi se agi jirani. Hallelujah. Hallelujah. Go ni amen. Amen. Yes. Ni wa ngoko. Ane wa. Guma jeri on chine sai. Yes. Yes. The one who speaks in a tongue fills up. Yes. Ni moto ni ngama wuyo gi iye. Dok gi oko, mano nyiso ni onyalo bedo jakwelandi. Amen. Ogero landi, ogero. Yano onyalo gero gi kuo. Amen. Amen. Yes. Jesus. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Watu wanafaa watoe noti kubwa yenye imeshika na juu ya hii. Bahasha. Wanapata kile mtu. Yes. Watoe. Utaona hivi ukiweka coins kwa bahasha. Utaweka note. Yes. Usimwambia wananchi. Kwa kizungu. Kwa kizungu. I say that when you carry your money, when you come in the church, you must carry your note, not coins, my friend. Yes. I'm also urging the pastors, all the church leaders, yes, to carry their own bahasha, so that the person who have coins, they cannot put them into the bahasha, but they put in doors. Hallelujah. Owacho ni odhi kojiwo niya. Owacho ni jok ma mine ma wuok e odgi ka biro church. Jiuru chuou mondo mi gimiu note mar 1,000 of coin. Yes. But I do not know the meaning of the language. Owacho maber niya, ibiro ng'eyo dholuo kende to kiluya. Bas. What? Yes. What I am to do. Yes. Gima jirani biro ng'eyo. I will pray with my spirit. Ibiro lemo mondo mogologe odi. Amen. Amen. Yes. Yeah. Kwaro. Jibiro. Coins. Coins okodwa coins no. Sasa ndugu na au libasha ni duka. M-Pesa what? M-Pesa what you use? M-Pesa yo kupisho M-Pesa. Nyamo kwa timu coins kwa coins. Yes. Kuno adini basha kuru wakati basha mesa samani choko salaka. Kuno ngati bikuto kwa coins. Ogolo no temosoyo e bahasha. Kanisa wani wadwa no. Kai do ko sanyo kai. Yes. Kono benega Messiah lami.